الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waktu bihaun insyaallah subhanahu wa ta'ala masih in pengajian na to doon haamuin ngianan na to long ta pag ini ayang kita pagmasok kalsin mga sila amin matan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amin bakas na sabot tasin nakauna limabay amin di sila biasa pantun kulang kanila in pag-ibadat nila amuin doon haamuin tiyugila sinsara in lokal biya na sin 5 waktu buat malengkan masing-masing sila yaon lumalag sin ini kapataod nila sin amal nila karena sin amin hugot sin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala pagka kaingatan nila na in sabab sin pagpapanjarihan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala buhay maksud do kaing buat malengkan magtag-ipon patuhan tunggal amo na yung Tuhan na to Rabbul Alamin damikian inyaon katantan subay tulus ikhlas patuhan na to Rabbul Alamin ing kakahinang na to dalam sin tulus ikhlas subay siya nagbabatok iwan sin pag-ianon mutabaa hati sin mutabaa amo na ing kakahinang tiyatarang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nain pagmaaroy sin mga sila matan bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala diara nila ini ginhawabaran nila lugusod nila roon haamuin at supaya mabiyaksa sila doon haamin hinangyaon sampai bang sila mabiyaksa na gumaan na kanila na maluhay na katan pakaradyaan jari Biyata doon hay ni in pagmaaroy sa rayaw-rayaw waktu amo na in waktu sahur pagyanon bisahar iwan sin pag sumub kita roon haamuin pagtindog tasin sambahayang pagtawagon qiyamul layl amuin hitindog in sambahayang amuin long tabahagi na hikatu sindum biasin riwayat dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila as-sama'i dunya حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له Biyata dun hay nisin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu long niya in Allah subhanahu wa ta'ala
numaog siya. Mari pa ini baba at inirin diha kiabutangan sin manusia tiap-tiap deng hatasin langit mari pa ini dunya tiap-tiap dumatung in tung kabahagi, ikatong kabahagi sindum. Sarta ini inkabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiu-siulong niya ini mangayo kako. Mangayo buot pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno yung pangayoon, habang mayan, in piyangayo niya, doon haamin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan way pagduarua, hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. May yad'uni paastajibala. Uno-unoin pangayon niya na hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Waman yas'alani fa'ati. Sarta uno-unoin sukatun niya, doon hayan, damikyan hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo-siyo mangayo kaampunan kako, doon haruman yan, na ampunon ko siya. Hati niya, in mga ini katantan, amo ini in kakukunahan si manusia hakabuhi niya, amo in di siya miki butas, dahin haamoy in pangjaga sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Sabab ini katantan, hangkan na mga sila, yaon di sila magliso, gaman magsusungin tibot nila, karena sin, ug nila sin mga waktu yaon, karena mabaya sila in Allah subhanahu wa ta'ala amin masuok kaniya. Dihan inamuin pananaman sin mga sila bariman. Sarta amin hasupaya in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala tutug kanila. Bihan. Damikian beta dun ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat dan kan Abi Umamah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil laylil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'a fakun. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa suok-suok sin Tuhan na to Rabbul Alamin paipon niya doon hawak to sin amuin doom longta amunin nasabot taka inayad to hikatong kabahagi sin doom. Mahita. Sabab in waktu yan, waktu sahur, pag-iyanun, inyan, hinuk in ini dunya ini. Sarta wayroon longta doon haon makasasaw. Sin siyo-siyo magtag-ipon umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sabab in kamatauran sin manusia natutug. Na, manjariin ikaw, magbati ikaw. Biha, ni maksud mo rumamag, ini balharap iban sin Tuhan Rabbul Alamin doon hawak to yan. Na, ini in Allah subhanahu wa ta'ala sumuok pa ipon niya hawak to yaon. Sarta ukabon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila in pag-ianon lang sin kamaasan pinto taubat babot taubah iban sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin madawhat nila roon hawak to yaon. Na, hisiyo-siyuin, amuin makatakin kaniya, hawak to yan, amunan in waktu sa rayaw-rayaw,
hialop pa Allah subhanahu wa ta'ala, manumtum kaniya, at iniya magjikir pa Tuhan Rabbul Alamin. Hawak to yan. Angkan na mga sila, amuin nakakawa, sin pangadji, matan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala karna, in sila amin nakaabot hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya jajagahan nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya din kaagi umalop pa Tuhan Rabbul Alamin. Biya din siya himinang biyan. Nasa babiyan na ini biya sila sa pantun malugi bang sila makakitaon mag-ibadat bihan pag-umusin sila wala sila nakahinang at tawa makarungog sila hikuan nakahinang simbihay ni kabii pag-umusin sila wayron wakto nila doon hayaon impananaman nila in sila nalugi bihan yan in mga sila ini amin simub doon hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dihay ni damikian biyayta sin Abu Hurairah sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamanga sila amuin maibog lumamod bihan hamanga sila amuin magdidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na tuod, amin mga sila doon hayan, magtaod-taod, doon hawak tuyaon, amuin bangaon na panghindo, bihan, na di sila doon han di sila mabaya matiwas longsin bahasa. Bangaon kerungukan nila long ni aon pag pangadji habihay ni waktu namaon sila. Tiap-tiap maabot waktu bihay ni na lumamon sila roon. Mayta. Sababi niya on biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum fayawfunahum biajnihatihim ila as-sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum wahum a'lamu bihim ma yaqulu ibadi qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunak wa yumajjidunak qala fayaqul hal ra'awni fayaqulu la wallahi ya rab ma ra'awka qala fayaqulu kaifa law ra'awni qala yaqul law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aksara laka tasbihan qala fayaqulu ma yas'aluni qal fayaqulun yas'alunaka al-jannah qal fayaqulu hal ra'awha qal yaquluna la wallahi ya rab ma ra'awha qala fayaqul kaifa law ra'awha qal yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashaddu laha talaban wa a'zama fiha raghbatan qal fabima yata'awwadun qal yaquluna yata'awwaduna minan nar
Qala fayaqul wa hal ra'awha? Qal yaquluna la wallahi ya Rabb ma ra'awha. Qal fayaqul kayfa law ra'awha? Qal fayaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashaddu laha makhafatan. Qala fayaqul ushidukum anni qad ghafartu lahum. Qal yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laysa minhum innama ja'a lihajatin. Qala humul qawmu la yashqi bihim jalisuhum. Hadis mahaba sa sumagawain inikatan abuin pagsambung laong sin Allahu Ta'ala iban si mga malaikat amin tiap-tiap duman iban sin adlawan doonhan amuin magtawap sila hatin niya maglibot-libot hakarandanan hakalugal-lugalan dumungog hisiyuin ini nagmamaaroy pa Allah subhanahu wa ta'ala hatin niya nagdidikir nangayo dua iban nangangayo tarang pa Allah subhanahu wa ta'ala na doonhan apabila law niya aun karaakan nila tumpukan si Mano siya nagtataod-taod doon nagsasabot patuhan Rabbul Alamin tumawag yung mga malaikat pagkain nila malaikat karina kamulong niya pagtaod-tauran na to na yung mga silaon nasata doon haon amuin malibubong sila roon hataasbihan in mga sila amuin yaon sila naglulupad hababaw sin taas nila dumungog sin uno impangayo nila pa Allah subhanahu wa ta'ala naroon na yaon lang niya mga yu pa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila yaon tumagawa lari impangingat sin Allah Ta'ala bang uno impiang ngayo sinipon niya. Bihan, sa sumagawa yaon hibayta nila patuhan Rabbul Alamin. Ibanin Allah Ta'ala mga subo. Ma yaqulu ibadi. Uno lang niya in mga kabtangan sin mga ipon ko. Laong sin mga malaikat. Nagtatasbi sila kay mo. Ya Tuhan Rabbul Alamin. Iban na nagtatakbir sila harap kay mo. Iban kimasanglit sila kay mo. Sarta namumudji kay mo ibang pagsukur kay mo ya Allah. Laong sin Allahu Ta'ala mga malaikat. Uno laong niya yan kita nila na ako. Laong sin mga malaikat wa ilong naibot kay mo ya Allah. Wala pa kaw nila kita. Na laong sin Allah Ta'ala mga malaikat biyadin na ba bang ako nila kakitaan na? Na laong sin mga malaikat ya Allah bang kaw kakitaan nila na? Na doonhan ini puspos na inkagi-agi nila mag-ibadat harap kay mo. Bihan. Iban doonhan patauron nila na in pamudji nila kay mo in sasanglitan kay mo in panasbi kay mo. Puspuson nila na in kaagi-agi nila. Nalaong sin Allah Ta'ala mga malaikat uno lang niyang piyangayo nila kako. Laong sin mga malaikat biyangayo nila kay mo ya Allah in surga. Laong sintuhan Rabbul Alamin. Uno kita nila na in surga. Hangkan nila yan piyangayo. Laong sin mga malaikat. La wallahi ya Rab. Ma ra'awha. Ibot kay mo ya Allah ya Tuhan namo.
wala nila pakikitain sulga. Laong sin Allah Ta'ala, biyadin na baha, bang nila kakitaan na insulga? Laong sin mga malaikat, law annahum ra'awha kanu ashadda alaiha hirsan, wa ashaddu laha talaban, wa a'zamu fiha raghbatan. Laong sin mga malaikat, bang nila kakitaan na doon hayan ini tiya ngayon nila kay mo ya Allah na tanto ayaran nila na to din kakahinang nila puspos in kaagi-agi nila iwan doon hayan puspos na in kaagi-agi nila himinang sinsabab katantan biya diinin ika dawhat nila sinamoy insiukat nila kay mo. Iban magsusung insob nila himinang sin katan tiyang daakan mo. Nalong sin Allah Ta'ala uno impiyag patilubunan nila kako. Laong sin mga malaikat na nagpatilibon sila kay mo ya Allah ring hanarka. Laong sin Allah Ta'ala, uno kita nila na bahain narka. Laong sin mga malaikat, ibot kay mo ya Allah, way pa nila kikitain narka. Nabiya din ba, laong sin Allah Ta'ala bang nila kakitaan na narka? Inagi sin mga malaikat, bang nila kakitaan na lang na narka? Puspos in kaagi-agi nila maagoy, daing hanarka. Iban puspusing kaagi-agi nila in buka nila haamin narka doon haon laong sin Allah Ta'ala mga malaikat saksi kamu mga malaikat ko in mga silayan kata namin kaya saksian niyo yan iampon ko na sila kataan laong sin mga malaikat doon haon aun na sumambong dahil mga malaikat, aun lang niya roon, ya Allah, nakalamod kanila, doon palugal amuyin, magsabot kay mo, magtumtum kay mo, mamudji kay mo, iban sumanglit kay mo sa, in sila aun buko ni maksud maun, karena in sila aun hajat dugaing, miyaun hadya sila limamud. At iniyari si mga tao, mang lamod-lamod adya maun sa sumakawa wala na sila nagjikir dukaing da tiyatali nila dukaing da ini tiyanganganal nila nalawsin kaibanan malaikat hum al-qawm la yaski bihim jalisuhum naroon hayan wala nagmumpa at kanilain paglingkod-lingkod nila karena wala doon haon nakaagadim pag-ianon doon amunain mutabaa dugaing iniyat nila aon maksud nila rugaing hangkan sila limamud maun aon kaibukan nila bukunin kaibukan nila manumtum pa Allah Ta'ala bukunin kaibukan nila mangayo pa Allah Ta'ala sa sumakawa aon dugaing hajat nila. Naamo ini in mga magjato, mga katawtay manghuran, agama Islam. Ini subay na to halian in mga ini, karena aon daing ha mga dua na amuin ini di marista in paglamod nila doon lumamod laung ta damikyan ini magad magsalawat doon haon sa sumagawa wala miyagad imbigi jantong nila sin amuin pagsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besin hadis si Abu Hurairah radhiyallahu anhu min Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa adzaba
wa in syaa ghafara lahum. Nawita doon na ini. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat din kan Abu Hurairah, isiyo-siyo ni aun doon limingkod ha majlis si mga kaum ubos in siya limingkod hadya wala doon haon nagjikir patuhan, wala nangayo patuhan, wala sila si malawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malingkan iniril kanila amuin pagyanon sin bahasa Arab kira at ini amin wayroon ini mahasil nila hang sulag uno-unurunan sa ta'biyata paroon pa insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Na bangkawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini siksaon sila at awadihilan sila sin Allah ta'ala mulka na yung matuyad to kanila bang mabayain Allah ta'ala amuin ampunon sila na inyaon maampun sila hatin mga sila amuin ha panagnaan wala pa nila kiyahatihan pag-ubos kiyahatihan nila ingkamat tanan doon haon sin in waktu yaon mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala apabila niya hiyalgaan pag-ubos doon haon in siya nagtaubat patuhan na misan pa limabay kaniya imbihayad to ampunon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan yan. Demikian riwayat ni Abu Hurairah daing Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kana alaihi min Allahi tira. Wa man istaja'a majja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi min Allahi tira. Wa ma masya ahadun mamshay la yadhkurullaha fihi illa kana alaihi min Allahi tira. Ini ni katantan siabut hisiyo-siyo lang niya in limingkod kimanduko limingkod wayroon nanumtum patuhan way nagjikir pa Allah Ta'ala na in siya yaon wayroon mahasil niya ang sulag uno-uno. Isiyo-siyo in kimulang bihan na wala siya nagjikir patuhan damikyan wayroon na mahasil niya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Na hisiyo-siyo in namanaw-panaw ng lunsulan pakain-pakain kaya sumakaw wayroon panumtum niya patuhan damikyan wayroon na mahasil niya ang sulag uno-uno dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan inday nga mga siyabot doon haon ini amuin paglingkod-lingkod wayroon piagbisarahan doon in parkala sinpag ini ibadat patuhan gamayan in paglingkod-lingkod yaon imbis sarahon amuin wala doon siyo-siyo na sadya in pagbisarahan at niya wayroon kahampitan sin siyo-siyo dahin kanila yaon sibo dahin namisarahan doon iban sindimug kaniya iban limamud na bisara inyaon katan way kahampitan nila sin pangumulan nila rin di hababaw sing gumini karena di sila sin Allah subhanahu wa ta'ala haatayon haadlaw kana in sila yan makananam sing kalugian haadlaw kiamat. Naamo yan in daing ha mga mapatot na to ayaran ha kabuhi na to insyaallah subhanahu wa ta'ala doon kita niyo haamuin paglingkod-lingkod aon mahampit na to karayawan daing haamuin piaglingkuran na to yaon bistahon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga ibadat sa lagbo-lagbo
tumtumon sing kita in ibadat amuin sunnah nahinangsin kita doon hayan na Allahu Ta'ala in maglipat kaniya bukon pilang kalipatan. Bukon biasing kaiwanan ibadat, labi-labi na yung pardo, tiutunguran na sin Allahu Ta'ala asal. Inambuk mahinang mukarayawan na lipaton sin Allahu Ta'ala makahangpo. Naon waktu lipaton pa inhangpo, yaon pa pilang kalipatan. Kambil abot siya pa 700 kalipat. Dunhan, in tungod pa amuin hinang sunna karnain mga inikatan mahal ga pa Allah subhanahu wa ta'ala karna inyan hiyahalgaan sindaak niya pamuhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaamu yan inyan katan dahin dahatuhan Rabbul Alamin sarta damikyan doon haan amin katibutan hinangun sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labi-labi na tuod yung mga sila amin sunna muakkada sunna pag-ianon amin wala kaya tinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin kabuhi niya na misan in sunna gayro muakkada bang nato katibutan hinangun inyan katan damikyan lipaton da sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon pilang kalipatan na amwad to ilautun na to kabuhi na to insya Allah subhanahu wa ta'ala na balikid to sabuton na to in mga ini kalabiyahan lang tasin pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala atawa uno in bunga niya doon na yan insya Allah subhanahu wa ta'ala na patugtuon tanah jarang dito in waktu na to bihayaon mangumbaid na ako kaniukataan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.